Ni ikiganiro ikinyamakuru BBC cyagiranye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye BBC ko afite amakuru yizewe agaragaza ko u Rwanda rufite umugambi wo kugaba igitero ku gihugu cye ari nacyo cy'u Burundi. Mu kiganiro yagiranye na BBC, Ndayishimiye Evariste yavuze ko u Rwanda rwigeze kugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu myaka 10 ishize, nkuko bikimeze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC muri iki gihe. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda rwamaganiye kure cyane ibi birego, ruvuga ko rutunguwe n'aya magambo y'umukuru w'u Burundi kuko ibihugu byombi bikorana mu gucunga umutekano ku mupaka usanzwe ufunze kuva mu mwaka ushize. Nubwo hari ibimenyetso byinshi byatanzwe n'umuryango w'abibumbye ONU byerekana ko u Rwanda rufashe inyeshyamba za M23, u Rwanda rwakomeje guhakana ko rubatera inkunga cyangwa ko rubaha intwaro. U Rwanda kandi rwahakanye ibyo kuvuga ko rufitanye isano n'inyeshyamba za Red Tabara, umutwe Perezida Ndayishimiye avuga ko usa na M23 kandi wifashishwa n'u Rwanda kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Burundi. Tega amatwi wumva amagambo ya Perezida Ndayishimiye. Yagize ati: to bring them to the justice, the problem will be finished. We don't have anything to ask to Rwanda. I asked him, tell us Burundi ntabwo buzihanganira kwicwa nk'uko abanyekongo bicwa. Abanyagihugu b'u Burundi ni abarwanyi, turakomeye, dufite imbaraga, dufite ibisasu. Rero ntabwo batumenyera gutyo gusa utubareke bakora icyo bishakiye. Natwe tuzarwana vuba bidatinze, nibakomeza tuzabigeraho. Nubwo yabivuze ibi, yasobanuye ko u Burundi nta mugambi bufite wo kugaba igitero ku Rwanda, ahubwo bushaka gukemura iki kibazo binyuze mu biganiro. Aha cyari ikibazo umunyamakuru yaramubajije niba bafite gahunda yo gutera u Rwanda vuba aha. Mu magambo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste yasubije avuga ko u Rwanda rutigeze ruba inyangamugayo mu kubahiriza amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Yashinjije u Rwanda gutegura guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015 no guhungisha abashatse kubikora bakabafasha gutoroka igihugu. Mbese muri make yarashatse kuvuga ko abahiritse ubutegetsi muri 2015 u Rwanda rwarabahishe bituma badafatwa ngo babiryoze, ari nacyo kibazo ahanini kiri muri Kongo gikomeje guteza intambara. Yavuze ko u Rwanda rwahaye imyitozo ya gisirikare, intwaro ndetse n'amafaranga bamwe mu basore bari mu nkambi ya Mahama, nyuma bakaba barahungiye mu Rwanda. Ndayishimiye Evariste yavuze ko niba u Rwanda rwemeye kubagarura bagashyikirizwa ubutabera, icyo kibazo cyarangira. Perezida w'u Burundi yasoje asaba ibihugu by'ibituranyi kubahiriza amasezerano y'amahoro, avuga ko batifuza intambara ariko batazacicika nibaterwa. Ku bijyanye n'intambara yo muri Kongo, yavuze ko ikibazo atari abaturage ahubwo ari ubukungu bw'igihugu cyabo, kuko hari imbaraga z'amahanga zitifuza ko amahoro agaruka muri RDC kugira ngo zikomeze gusahura umutungo kamere wacyo. Urumva ko iriya ntambara yo muri Kongo nubwo bamwe twibwira ko izarangira vuba, ariko siko biri. Yasabye ko inyeshyamba n'amashaka atavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bicara hamwe bakaganira kugira ngo banoze ejo hazaza heza ku banyekongo bose. Yongeyeho ko u Rwanda na RDC bashobora gukemura iki kibazo bitanyuze mu kwica abaturage. Ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi, Perezida Ndayishimiye Evariste yahakanye ko umupaka uhuza u Burundi na RDC waba ufunze. Avuga ko impunzi zabashije kwinjira mu Burundi zishobora kuhava. Gusa yavuze ko impunzi zitagomba kwitwara uko zishakiye kuko ziriyo nk'abashyitsi. Nyine murabizi ko iyo uri umushitsi ahantu uricara ugatuza bakakugaburira cyangwa bakagufata nabi. Birumvikana ko nta bwisanzure uba ufite hagati aho. Na Perezida w'u Burundi nibyo asobanura agira ati: impunzi zihari ntizigomba kwisanzura kuko aho ziri si iwabo. Urabyumva ko impunzi ziri mu Burundi zaba zibayeho nabi. Ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi kiri muri DRC, yavuze ko batazacyura ingabo zabo mbere y'uko babona ko umutekano ku mipaka yabo wizewe. Kurikirana Rwanda Event TV ikugezaho amakuru acukumbuye.